I pozdrav ljudi, ja sam Veliko i danas ću pokazati kako vi napravite igricu. Ovo je previo setkam. Znači samo uđeš u vaš pretraživač. Evo su uđete u vaš pretraživač i hoćete ovako. Sploder. I ovo što vam prvi znači ne, možete i ovo ovdje, ako hoćete. Ovo vam je meni, kako se kaže. I uđete. Ovo vam je multiplayer, a ako hoćete da vi napravite svoju igricu, samo idete make a game. I vidite, imate ovdje board, stavim board, što dobro, znači. Tako. I ono vam izvuču Kako. Znači možete pomjerati ovog. Ovdje je sunđer board. Ja znam. I staviti u drugo ličio i znači ja ću to staviti. A možete staviti, ja ću staviti 3 levela. Da, link će ovdje vam bude u descripciji. Sad kao će vam priča nešto. Ne znam ja šta onda. Ništa malo sam uzpisao. 20 level kill ninjas. Znači kao staviti level door. To možete naći. Ja. Ovo su level. Level door kada vam bude tušao, znači već šta će se. Na drugom nivou će da ima malo jačanje, znači ovdje će mi bude extra eye. Eto. Imat će big sword. Tako. I vrti se protiv šta god. 1, 2 ninja. Treći će da ima ovaj čovječ, ovo ja god ja kažem mace. Mislim buzdovan, smiješno ime. Ali stavit ćemo ga ovdje negdje i on će da bude treći. Što imamo buzdovan, mislim make. Borit će se protiv 1, 2, 3, 4 ninja pucmana. I da vidimo kako je to ispalo. Idemo sa level 1, da uvodimo neku muziku. Ovaj cool. Na 2 ćemo dati on Mars. Cool. I level 3. Tu ćemo dati ovu muziku. Ne. Može. Idemo sad da testiramo igru. Test game. Samo da ja povećam ove sluške. Idemo, predi ovo. Ide, vam kažem, znači na space. Sad ne spada. Space udarate. Sam nijunjas. Dobro, ima na level 2, sad ćemo da ubijemo. Sad ćemo kao što. Beži šuriken. Kako sam ti izbegao. Evo ti mančiš. Iđo. Ej, kako? Pa prešam to. Ovo će bude cool.
Ne mogu ovako. Ne, ubiš. I onda pređem u treći nivo. Kako sam sad leman, brate mi. Nego, treba da ste skočite i da ih udarate da će onda sami sebe da ubiju. Hopa, hop. I pobjeda. Jeee. A možete svi da avantura, to će biti u sljedećoj epizodi. Ulogujte se ako niste, ja nisam. I pošto imamo dosta vremena, igrat ću malo na game. A ovo ću. Bugli game. Evo, malo da. Koliko me 2, 3, 4, 5, ne znam, 7. Joj da. Sada sam malo ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Da sam nas vidio, uzimam se da se malo. Nisi se isključen klip. Oh fuck. A ti misliš da ja protiv njega mogu da se izborim, a? Dođi. Ha. Au. Dođi. Auti. Ha. Auti. I to, ubili smo duha. Da kažem. Muzeo. To. Neka ninja pesma, ja nisam ovdje ninja. Ako sam dobar Sploder. Na! O, brat. Ne. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, malo sam se naprije malo zvezda. Znači to je bilo to što se tiče ovog videa, malo sam se svidao. Pozdrav.